Duh, anjing teh Leo batur kieu. Kabut mikir main PUBG. Mana keur naon tuh? Main PUBG. Miluan mah, miluan atuh. Sok mana boga. Boga geraknya. Tah. Enggak tah. Ayo tuh. Sok buru tuh asup. Ieu geus di lobi. Oke lah loading kene. Izin lah. Oh. Wah gitu atuh asup. Gimana tenek kemarin berenang tenek perang. Itu di baju atuh jeung sinal swallow di. Aduh aing mah ngerakeun. Anjing, aing diganti baju. Sok buru. Tungguan. Skin gratis eta mah. Sepatuna tuh ganti anjing. Ngewak anjing. Terus swallow wae. Ganti. Tungguan. Sok. Nah, boga aing sepatu euna mah. Nah, halus. Nah, brut atuh. Apa tuh kitu? Nah, sekolah teh perang atuh tah. Udah aing menang meuli ti Mang Kokoh, kumaha deui atuh? Skin gratisan. Bedil atuh ngali. Sia. Bedilna boga teu. Anjing, tungguan. Bedil aing datang yeuh. Ah, geus aya. Heeh, tah kitu atuh. Ayo gaskeun we. Gas. Dua we lah. Yo, Manyeun urang mah. siap. Yuk. Anjing, aing kok bisa jeung tempat aing di mananya? Tuh mangkana yang diharap aya musuh, adeuna lucingan babar gitu. Jai buru. Wah lila euy. Ini lah. Masih sadik duh. Jai buru. Ulu tinggal di rumah. Musuh dihareup. Sa, tungguan itu. Anjing. Jai, senjata Jai, buru ke dieu, buru. Tuh. Mana Sal? Yuk. Orang tengah Sal, euy. Nunggu ieu euy. Di tengah eta pot aing teu. Tinggal dulu aing sekina tuh. Skina. Iya, nu aing harus sekina tuh. Waduh, goreng. Anjing, mangkana yang diharap aya musuh doan. Ditinggal solo. Ada juga gembel itu mah. Duh, Sal, kumaha euy? Bogolan senjata batu-batu. Telepon
main pang butut nak. Main wali perhatian. Wih ngobongol. Anjing udah sok kahina wae di dinya mah. Kena itu demi kebersamaan, demi Besok. kemenangan. Ku aing di lewat mana ngepleng ya. Bokong kemana siap. Itu musuh kumaha? Pajar ini calina pisan. Cing, aing teh juga teflon hungkul. Musuh juga senjata. Lah lah, gaskeun lah anjing. Nah, musuh teh keur hiji tadi mah panas saduaan. Ah, tembak. Duh, helmna atuh teh bener. Oh, orang nih. Duh. Anjing. Aduh, kena. Was kena goblok ah. Sal. Aing kenok sal. Sal. Kenok tuh tadi. Geus habak. Halus euy. Halus. Aing mah headshot. Aduh, Bangsat. balana berarti kena tadi kena kena. Mana congpehan ku aing. Turung. Turung. Oh iya, lumayan aing teh. Wih, helmna. Makan tong nak. Ku aing kan. Ana weh buka. Yuk. Pacen kita meniti sen kieu. Batur lah, cak teh. Mau orang anu mending kerenangan lutingan ya. Ayo. Ya. Marane geus marenang can lutingan. Iya enggak surang mah. Empor ini tuh. Aya budi naon? Ya pak urang ngocang parindah tempat we ka sekul eta mah. Iya apa tuh? Ayo. Jadi di pocin ki mah we musuh. Ya pak. Urang naik mahala motor. Ayo man. Iya. Biasa lah. Oh, tuh. Biasana pocin ki rame euy. Orang ini tira asup ka kotana ge. Waduh. Ya wajah mah anjing. Tuh, kantong tuh level 2 tuh. Keren, bom tuh. Bawa bom, so. Lumayan, level 2 euy. Tah mah tisen kieu euy. Oh, tuh. Maya. Ini jawang. Ya, yang persediaan orang. Serah kendaraan deh. Musuh berarti. Kasuku juga nak. Jika nah, ayo.
teh di bedilna. Mana kunaon? Ya nah atuh. Hampura wae pal. Tuh kalau nembak arui. Iya tuh. Tuh. Supply gitu tuh. Oh. Coba Coba cong arudak. Woi, ayo woi. Gas. Lah, headshot ya. Mau masak. Tuh airdrop gue. Susah. Yuk. Sandwich itu, sandwichnya. Oh, dapat. Pak, ping. Sok ping. Pak, ratakan, Pak. Betul ngeprank kanan. Paling ke sekolah. Gimana orang gak ke sekolah? Ya. Sal. Tuh kena itu tuh. Sama kamu belok. Kenapa? Kamu. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa, Sal? NN Sal, NN. Let's fight. Ayo, maju. Bom deh. Bom aja, Sal. Bom sok. Baik. Push. Ya, chicken euy. Alah, ya. Tuh, maneh mah noob lah. Iya, hai noob tadi jaringan atau benar lah.
Menang eh. Sing balik. Kalau mah jai anjing. Api, dua, tilu. Tegunan. Tegunan nu. Tuh, kalau nembak arwi. Iya tuh. Abang darabang dabang dap. Serang tuh. Si anjir pae. Balas. Ini